تماشاوانی نشاف دمک جاره کدن مثلا فرمیت زمان کردی در روجاوی دیه هم در روجاوا کردان دیه همجی در روجاوا عالیین دن دیه هر چقاسی هر کسی زیده تر کرد لسر وی بابتی داخفن و دخن روجاوی مثلا جو کد دست بیکر ده سیستم الکترونی وزارت تندرستی ترکیه ده پنج زمان بیانی هاتن زیده کرن جبو کو نخوش بکاربن رچته یا درمان خو بریا آنلاین به زمان کود خوازن ورگرن لیدنا وان زمانان ده وکه هر جاره زمان کردی تو نبو پشرا وزیر تندرستی دا خویانیه که دویمین بلاف کر گوت خوش بوی همولاتی ترکیه زمان ترکی هیه پیوستی بزمان دن ناکه اف زمان کو ملیزه ده کرنش بوی بیانیانش بوی گشتیارانه پارتیین سیاسی جی لسر ویه که هلوست نیشاندان هم هدا پاره هم یسپی کو دناوا پارلمنتویا ترکیه دنه هلوستین خواه اشکره کرن یک جوان کسین کو لدیجی ویه که درکت پارلمنتری هدا پاره یه باتمانه یه ایله برز سرکان رامانلی بو نها او لگل میا امی وی بابته جه بپرسن تو بخیر هاتی برس بله من توییتات دیت یا کوتا هلوستا خل هم بری به مسئله نشان دابو لسر توییتره است خوازم هماج هلوستا هدا پاره دست پی بکم پشرا می بین سر وان بابتین دنجی زمان کردی چه قاسیش بوی هدا پاره بخوا گرینگه وکه نمونه هون جوینین خوده د مدیای خوده د داخویانین خوده چه قاسی زمان کردی بکارتینن بسم الله الرحمن الرحیم بله کردی زمانی میا لازم هم زمانی خودی درکبد د سری دم گوتو بو ام لسر سه تشتان بزیدی د سکنن یک لسر باوریا ما کو اسلام یا د دو ناسنامه میا کردیه یا سیاسی خدمت و خباتین ای باجارنه به هر آوایی لسر وان هر سه اساسا ام دخوازن سیاست خو کور بکور بردوام بکن یک جوانا گو ایرو گون بحث و قالا ویدکن گو ده خدمت الکترونیک یا وزارت تندرستی ده بکردی زمان کردی جی نگرتیه سیستم ایرو نها قبول ناکه گو زمان کردی به زمان فرمی به هر آوایی هر چقاس به میلیونان کس لترکی به زمانی ده آخوه جی لمقابن ده جین فرمی ده نایه بکار آنین دما کو ام دبیشن کردی برابر بکار آنین دبیشن اف زمان نه زمان فرمیه جبروی کی نایه بکار آنین لید دورنا وقت وزارت تندرستی کو نهاجی وان خدمت الکترونیک دخواست کو بهن زمان دنجی بکار بینن چه گوتن گو اف جیج بونا زمان ای بیانیه بله اینا خو کردی چه ماتنه جبر کو کردی نه زمان بیانیه کردی مادم نه زمانه فرمیه و مادم نه بیانیه جی نخوا ت خدمت وی زمانه نه داین یعنی به پیناسه یعنی کردی به استاتویه برز رامانلی مروفت کاره بیشه زمانه کی به استاتویه جبو وی که براستی گوهرتنا دستور پیوسته هون جیوه که هدا پر گلک جاران وی که تینن زمان برز یا پجو اغلود بیجه پیوستی یا ترکیه به دستور که سیویل هیه نها تو آماده کاری هنج بوی نویساندنا دستور که نو؟ آماده کاری هم هنه آماده هیا پارتیین سیاسی دنجی هنه لیبراستی هی او زمین نهاتیه داین جبونا افکار و خبات به هفره بردوام به امجی دخوازن دستور که سیویل یک نو یک عادل لترکیه بساس کرن امجی به اراده سیاسی لازم دست بکن امجی بانک لتمام پارتیین سیاسی دکن کو دست بی خباتی بکن اف خبات که هری گرینگ که هری مهمه جبونا ولاتیمه اگر هاتو دستور که نو کت روژوه آماده کاری نویساندنا و دست بکرن کمیسیون هاتن آوا کرن وکه هدا پر و پیشنیارین وش بو و دستور چبن یک جوان جیب تایبتید مثلا زمان کردی ده دسری ده ما بیا گوتیه زمان کردی لازمه به زمان فرمی
ستاتویەک ji zimanê Kurdî re lazim be hebe lazim e hebe çima ev ziman zimanekî heremî ye li Tirkî. Ev ziman ne zimanekî biyaniye. Bi milyona însan wek min bi vî zimanî diaxive. Ev ziman zimanê dayîka me ye. Ji ber vê yekê madem em tev hemwelatiyê hebin li Tirkî, her çi Tirk be, Kurmanc be, Zaza be, Laz be, em tev hevparin di vî welatî de lazim e heqê me hemûyan jî bêne parastin û bêne tesîskirin ji bo ku aşîtiyek, aramiyek, huzûrek di nava me de dewam bike. Ji ber vê yekê em dixwazin ev dûbendî lazim e ji nava me rabe. Lewra axaftina bi Kurdî û xizmeta bi zimanê Kurdî nabe wesîla dûbendiyê. Dibe wesîla hevgirtinê. Em li ser vê helwestê sekinîne û em dixwazin zimanê Kurdî jî wek zimanê Tirkî bibe zimanekî fermî û pê xizmet bêne dayîn. برێز ڕامانلی نەها هون وەکە 4 پارلەمەنتەرên Hüdaparê di parlamentoyê de ne. Di nava AK Partiyê de jî hejmareke zêde ya parlamenterên ku eslê wan Kurd e hene û bi heman rengî di nava YSP de jî. Yani em dikarin bibêjin niha 100 parlamenterên ku zimanê wayî dayîkê Kurdî ye di nava parlamentoya Tirkiyê de hene. Eger hûn hemî helwesta xwe bikin yek wê xizmeteke çawa ji bo zimanê Kurdî bêkirin hûn amade ne vê yekê bikin? Ji bo xebat û xizmeta gelê me deriyê me ji tu kesî re negirtiye. Her çi kesê ku ji bona xêra vî milletî gavek bavêje em vê piştgiriyê bidinê. Lewra nêrîna me li siyasetê ev e, li hikûmetê jî ev e, tiştê qenc û baş û dirê de bêkirin, daîma em piştgiriyê dikin. Lê tiştê ne dirê de xerab û ne baş bêkirin, bera kes piştgiriyê ji me nexwaze. Ev dixwaze bera muxalefetê bin, dixwazên bera partiyê iqtîdarê bin, tu ferq ji aliyê me ve di nava de tune. Belê di nava partiya we bixwe de zimanê Kurdî serdest e? Birêz Ramanlî dengê min gihîşt gelo di nava Hüdaparê de Kurdî çi qasî serdest e? Di nava me de ji xwe ê Kurd jî hene, ê Tirk jî hene wê Ereb jî hene di partiya me de. Herkes bi zimanê xwe karê bikar bêne û biaxive di nava me de ev serbestiyet, ev hurriyet zêde bi pêş de çûye. Di gelek kar û xebatê me de em bi Kurdî jî diaxivin. Ev ji bo me ne tişkî xerîb e jî û ne tişkî ne asayî jî. Ez dixwazim bême ser mesela perwerdeya têgel, perwerdeya tevlîhev jî ku vê dema dawî hûn gelekî behs dikin weke Hüdapar. Hûn li dijî wê yekê ne zarok bi rengê em bêjin kurik û keçan bi hev re bêne perwerdekirin, yanî bira ew sîstem bi temamî nemîne yan hûn dibêjin bira herkes bi kêfa xwe be? Em dibe bera hurriyet hebe, bera serbestî hebe. Her çi kes dixwaze zarokê xwe bi çi rengî perwerde bike, ew heq bera ji destê wan neyestandin. Divê de hurriyet lazim e. Ew kesê ku bixwazin keç û xortê wan tevlîhev perwerde bin, heq êwa jî serbestî bera hebe. Her çi kesê ku bixwazin keçê xwe cuda, kurê xwe cuda perwerde bikin, ev heq jî lazim e ji destê wan neyestandin. Ev mijar mijara hurriyet û serbestiyê ye. Bera zordarî li tu kesî neyekirin, em li ser vê yekê sekinîne. Gelekî spas birêz Serkan Ramanlî, parlamenterê Hüdaparê yê Êlihê, tu ji Enqerê mêvanê me bû zor spas.